Ето тук в един от тези блокове. Това е третия или четвъртия, дето е чисто нов. Как да питам за квартира. Лошото е, че Дейвид живее отсреща в един от тези. En este puente, años atrás, se realizaba el deporte del puente. Lamentablemente, por hechos inusitados, como el caso de suicidios, fue clausurado para practicar dicho deporte. Y ahora podemos ver al fondo el puente Villena-Rey, completamente con una mica protectora, para evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir. В този блок също гледах една квартира на 12-ти етаж. Маж завиваме пак. Невъзможно някакъв. Ahí está ubicado el Parque del Amor, que fue inaugurado en el año de 1993 que se ve anotado en fecha del 14 de febrero, Día del Amor, y también los fines de semana los parejas recién casados llegan a tomar los Където навряхме. Por favor, tomen sus precauciones, los pasajeros del segundo nivel, los pasajeros con una zona donde las normas están bajas, tengan mucho cuidado. Estamos tratando de ingresar, pero aparentemente todas las vías de acceso han sido clausuradas para el ingreso de transporte de movilidad privada. Е, така са малките улички, спокойни. Има стари къщи, има и нови блокчета, приятни доста. И се строи навсякъде. И много чисто, както може да се види. Ето тук се продава някакъв апартамент. Те блокчета. Аз обикалям и гледам дали има обяви да има нещо под наем. Атака. Голям екшен. Тая улица е една от централните. И поне на мене ми изглежда една от централните, защото е тук близо до настоящата ми квартира. И тя слиза надолу към морето. Това е хотел Мариот отляво. Автобусът прави страхотни чупки да спаси хората от обезглавяване. От клоните. Той явно в момента е сезона за подрязване на клоните, защото оня ден ги гледах мангалите, че хора ти режат клони. Ето отсреща е Ларкомар. Трябва да се парашутите нон-стоп фърчат тук. И това е Малекон. Así como también un pequeño museo
oro e información turística. Hacia el изquierdo vamos да покажем. Май отиваме вече към съседния квартал. Поне това е пътя за нататък, пък ще видим. Това е химическо чистене, банки навсякъде. Ресторанти, рибни ресторанти, които очудващо не са много скъпи. Отдясно. Църквата Света Дева, не знам си коя си. И на еди кой си орден. Vamos ahora sí a continuar nuestro recorrido y vamos a tomar lo más importante que tiene este distrito, el parque reducto número 2. То лошото е, че кабелите понякога минават застрашително близко до главите ни. Тези блокчета са най-хубавите. Имат по един апартамент на етаж, новички, 2-3 годишни. Нещо такова, ако набараме. Ето тук строят нещо ново. Типичната хасиенда, хубава така. И в тези блокове са обявите на CMI, които ги виждаш отсреща. Но улицата, която минава под тях, е доста шумна. Ето е цветарня. Но пак казвам, днеска е неделя и няма движение. Това е магистралата, която минава през целия град. Обикновено е задръстена тотално. Actualmente estoy expreso y encuentra en atención a 2 carriles adicionales para evitar el congestionamiento vehicular. Pero así vamos arriba hacia el lugar histórico, Parque Reducto número 2. Някакъв парк. Podemos ver hacia el lado izquierdo una pequeña glorieta y también vemos una línea entregada. Este sería el reducto y también es una especie de trinchera. Al mando de este reducto estuvo Andrés Avelino Cáceres, conocido como el Brujo de los Andes. Tenemos un museo de ciclo que lleva el nombre del héroe, así como también una pequeña estación ferroviaria como símbolo, ya que el tren o tranvía hacía la ruta de Lima a Chorrillos y tenía una parada en su distrito. С рикшата. Беше се скрил слънчето, ама се появи пак. Desde que aún se mantiene en pie la casa que vimos al inicio, la casa de rancho de Don Ricardo Palma. Aquí vamos a apreciar también al fondo del parque lo que son pequeños bustos erigidos a los héroes que participaron en la batalla de Miraflores y también los cañones que utilizaron. Este parque